Yawan Baro Shaka Jingpynbna Yaka Parish bathymmai Mawiong GS Road Balai now Haka Maria Jong Rosary Bakhoj Our Lady of Holy Rosary Church Haka Arpsau Tarik Benai Liber Arajar Arpsau Do Lingdo Sad Umos Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Jong Kashlong Archdiocese Haka ni Kasipli Yaka Parish bathymmai On sedang Deka procession Selatlai Badan pun buat part sadaka Jingpynbna ya kemas Bakhoj do Reverend Archbishop Victor Lingdo haringkat bak Lingdo seblei kiban poi nakeleng ki Parish hak tegesngi kipai dong Catholic kiban nakasnong maulai nongkwar maulai thlong maulai jajo Mawiong jopung bat Mawiong rim bat nakiwe ki jaka kinwan men sementa hakani gesngi hak jingle niam bosongkun la khot songba ye phi baro shakani gesngi khrau jong kipai dong Catholic hakani Jingpynbna Yaka Parish bathymmai ki program kelong kumni harum hakapor khandai steng mistep yaka jingle niam slatlai bat ka procession hakapor shpho buji mistep da kamas Bakhoj shi buji shiteng no phaisngi ka jingmani sacrament bat lai buji janmiet cultural program